awan isona sawa tele lo sa tasi le dei me le tato watu esse so tele lo ia to inga malam la ko ma to le besa ma to ye i lua o fa pea se fulu lima ye lua se fulu la me la le mau e tato ia to inga fainga nei vai tau ia wale la bebea masofa fo ile awala bea lunga ole bea na le mau e tato ole ua ilunga ole tilo ilunga ole le loa le fata tau ona mau wale puinga mai sa ia a te tele mo le nei ya no tau ai lo fio ko mai tai minsta yo to wa tau po lo le toa ai se fo le tamai tai pare mia lo le ono sa mai pale tal seia ele fatu ngong fie lo o to titi ai mai so ta to ai le fai ngong fie ai ngata ai fa moi le malama le ia e fo mai to manu o wa le fenga ai malo fai ba wala a wina se wa le saunga le bo mo manuia ta to chuo ia ona o Yesu amen. Now we lumo le atua tato whaasangi ma whawhitai. Sa tāpena ina rana sunga le tau sintanga luenga. Le sunga reven yese la meta le kalesia metutisi mai fosa sa whata. Yeah, next on our program, the keynote address. It is my pleasure to introduce the Honorable Minister, the Ministry of Women, Community and Social Development, Afionga Mulipola Anarosa Ale Mulio'o for our keynote address. Ia te au lewa tele mal whaaloalo, te wal awa tuai lawa fionga te maitai minista mo lau saunoanga autu, lawa fionga. Whaftai le whonga le aso. Ia, manato lea ua mai au na pai o whanua tātou tai au ringa mua. Luko iwa mai au tātou whio fufuai. I le upu whamalosi mai le tua, pe ona whonga ina le sunga pake ngainga. Ia tautonu o le oso tāua lea mo tātou tupulanga talavou o whaapitoa i ewe nei vai aso. Ia lausunga le taitai o Sauninga, whawhiangainga o le Ekalesia Metutisi, Pusi Sāwhata, Reverend Yese Lameta. Development Partners, whaululunga o Fisa le Malo, whapea pala tonga tumaoti. Le mamalo le wala aulia, ai mai se tupulanga talavou uma o Samoa, ua whaasina tonu iai le nei whaamoemoe, ia po le aunga o auti o le nei vai aso. O pa ia ma mamalo le nei tai au, iona tiulanga whaalupe, e iai le manatu, ua ni ngalu whatinoloa, e le tau whaasinisina. O le ata oto atu i le usonga tu mua mapule, o le lātou lea matawhai o tausi. E pui malu matausi vātele. Ai o le awhanga tonu le malama e tusai o le whaamoemoe o le nei tai au. Whaafitai lau sunga le taitai o le Sauninga, mo le whiawa le tala le lei le nei tai au. Whaafitai foilo o tō pa ia ma le mamalu, mo le talia ina o le whaatala ula atu, tātou te au wai whaatasi i le nei tai au. E whaailo, ma patipatia le sautāua o talavou i le tātou watunuu, i so se tafa o le soifuanga. O le autua le vai aso mo tupulanga talavou o Samoa i le nei tausanga. O tupulanga talavou i le fatu ati nae ngafa tau li maina, matinga mo se tai au manuia. O le autua le vai aso tupulanga talavou, ua lena o se fuai tautaua. A wavea o se tautinonga, e amana ia ai tupulanga talavou o otou o le lumanai. Ai ia ta imua i whaatinonga mo le manuia lautele e a mata atu nei. O otou e whausia se ala mautu, o se whaavai mausali mo Samoa, ina ia manuia iai, ma ia langona ina o otou mo e mitinga, ma mawai le avanoa e whaalautele ina ai. Le mamalu tau we o malo wha aloalongia,
le paia mawalunga i o tātou taitai wha al malo, ai mai se o tau tupulanga talavou o potu e le nei aso. O lo o tau awai mai, o se whailoa o lo o tau talitonu i le malosi o leo tupulanga talavou, e mawhai o na tutupu ai ni suinga le lei, ma le mawae. I naiva yaso o tuanai, na awa yatu Samoa le ngata i fontanga matala noanga whaale i tūlangi o Pasifika. A o le launalangi le tau mawhainga, ina ia mauti noa, e tutonu ngale mua o tau tupulanga talavou, i tala noanga taitai o mālo taitasi. O le fontanga le komiti whaapoe o minista o tupulanga talavou o mālo tau pulenga, na whaia i lontona. Na mawhai ai o na whaamausali le iai o seisi sui whaapopo, mai atu nuu o le tūlangi o Pasifika, ina ia sanga una ia le leo tupulanga talavou, le tala noa ina o whainga whaavai, i totono o tala noanga whaale mālo le tau pulenga. O le fontanga le whaaululunga o fisa o lo vaia mata upu tau tupulanga talavou mai Pasifika, na whai ai fiti whaatasi ai ma le whaalapat putonga o tupulanga talavou o le Pasifika, ma le SPC, sa tau lai le fontanga, ina ia tutusa whaamuamua whaale i tūlangi mo tupulanga talavou, ma ia iai tupulanga talavou le tutonunga le mu o whaatala noanga mata upu uma tau wati na i le Pasifika. O nei whatinonga, e le na o le whaatala noa ina, ai ia mawhai o na mawani fofo, e whaatino ina e ali ai le malo sianga, ma ne miti a tupulanga talavou. Peitai o le amatanga le nei o se ngaluenga tonu ma le manino mo le angai i luma mo Samoa lava ia. Mua, whainga whaavae mo tupulanga talavou o Samoa. O le awhatino ina le lauli ni wina o le whainga whaavae mo tupulanga talavou, ina ia iai mana onga ma miti o tupulanga o Samoa. O le whainga whaavae le nei, o le awhausia aia tina enga, e tai lava e tupulanga, e ilo atino ai suinga mo le lumanai o Samoa. Lua, whaamaumaunga tu whaatasia whaateknolosi mo tupulanga talavou. O te fia whaalau loa ina o lo whaanga solo e tu whaatasia se application mo tupulanga talavou, e tā ua o le Youth-Led App i le whainga pāanga ma le UNFPA. O se tau mawhainga, e tū whātasi ai whaamaumaunga uma tau soifua maloloina, soifuanga whanau maloloina, o awanoa tau ngā luenga, awanoa whaasko sipi, ma le tele o isi vaenga, e mawai e tupulanga talavou o Samoa, whaamaumaunga patino, molo lātou watina enga, ise no fuanga e tasi, wa tā ua o le Youth-Centric Digital Solutions. Tolu, no fuanga mo tupulanga talavou i le mata ngā luenga. Wa iai le awanoa le ofisa o le mata ngā luenga, e whai mano fuanga e o mai whaatasi ai whaala potonga tupulanga talavou, ma tupulanga talavou o Samoa, e whaasoa ma tu whaatasi ai ni fuanga, o se lātou sao mo le atina ina o nuu ma o lātou fioanga. Pala aulia mo le whaawhia ma le amana i o tupulanga talavou i tū mālo manuu. Ma tau te pala aulia tupulanga talavou o i tū mālo manuu uma, e awai e whai masui o i tū mālo manuu, e le whala putonga tupulanga talavou Samoa, po le Samoa National Youth Council. O lo o tau taimile nei, e ave ai o ni taitai. E whausia lo o tau lumanai, ma ia mautino ai, o lo o leo tele la o tau whaalau i loa, mo talavou o lau nuu, i whai unga whai ale mālo Samoa. A tāpena ai le fontanga tele a taitai o le mālo le tau pulenga po le chokem. O le amalanga mai ai fo'i masui talavou o atu nuu e 5 o mālo le tau pulenga i Samoa nei. Ia tātou tutu whaatasi, e whaalia lo tātou loto nuu ma loto mālo. E wala aulia ma le laufonga fia ma le loto ngatasi, o tātou mālo mai whafo mo le nei wha moe, e tali mālo ai le tātou watu nuu. O a tātou tāpenanga, e lena o le tali mālo mo fontanga la iti mo tupulanga talavou,
ma le fontanga mo tinam te maitai. Ai avea se awala le ngona ai o tau manaonga ma ia ta imua. E amata mai le mānaia marketi po le mānaia hapa market e pati ai ngā luenga tau tamau ainga o tina ma tupulanga talvou o le sulu mo swinga Torch of Change. O se whaalawi loa te tū whaatasi ai ta itai tupulanga talvou ia tau fia sauwanga ma avea tupulanga talvou e whai ma whaata itainga o swinga lelei. Mo o tau tupulanga talavou e mai se walo ma whanau o tau o fatua le lumanai. O la me pasisulu mo tai au. Ilo o tau lo tutoa, fina finau, ma moe mitinga o le ata oto ai le malo sianga e fausi ai se lalolangi manuia. Awane ititi pe ma lau whaata ua i lau talavou. O laula me pasisulu e ta ia le ala mo tato uma. Tupulanga talavou e o Samoa, ia e taimua i le taimile nei, tae au ma le lumanai. O tau o taitai o nei ma tae au, ia tutu whaatasi, ngā lulua whaatasi, tātou whausia se Samoa manuia, o loo tātou moe miti i ai. Talofa lava and warm greetings to you all. Today, I stand before you not just to deliver a speech, but to ignite a moment. As we gather for Samoa National Youth Week 2024, we are here to honor the energy, passion, and limitless potential of our youth. You are the heartbeat of our nation, the architects of tomorrow's Samoa, and you are already leading us forward with resilience and courage today. Our theme, Youth at the Center of Sustainable Development, Matimatinga for a Strong Tomorrow, is more than just a slogan. It's a commitment. It recognizes that our youth are not only the future, but the driving force of our progress now. You are shaping the path forward, laying the foundation for a resilient Samoa, where every voice is heard and every dream has the chance to thrive. To our honored guests, distinguished leaders, and especially the vibrant youth gathered here, your presence reflects our shared belief in the power of young voices to create lasting change. In recent weeks, Samoa has stepped up on global and regional platforms to ensure our youth are at the heart of key conversations. At the Commonwealth Youth Ministers Task Force meeting in London, we secured a stronger Pacific representation, amplifying our voice in shaping youth policies across the Commonwealth. At the Senior Officials meeting in Fiji with the Pacific Youth Council and SPC, we focus on aligning regional priorities and putting youth at the center of development agendas in the Pacific. These actions go beyond dialogue. They are about creating tangible solutions that reflect the unique strength and aspiration of our young people. But the real work begins here, with a clear, ambitious way forward for Samoa. Revamping the National Youth Policy, we are committed to revising our National Youth Policy to reflect the evolving needs and aspirations of our young people. This policy will lay the foundation for youth-led initiatives that ignite real change across Samoa. Youth-centric digital solutions. We are excited to announce the development of a youth-led app in partnership with UNFPA. And this platform will provide easy access to information, resources, and opportunities tailored specifically for young people, empowering them to connect, learn, and lead more effectively. Youth Hub at the Ministry. We are establishing a dedicated Youth Hub within the Ministry of Women, Community, and Social Development, a collaborative space where youth groups can come together to innovate,
share ideas, and drive community-focused initiatives. Calling for youth engagement at the district and village level. We are reaching out to every district and village, calling on young people to step forward and express their interest in becoming active members of the Samoa National Youth Council. This is your time, your opportunity to lead, to shape the future, and to ensure your voice is heard at every level of decision-making in our nation. With the upcoming CHOCAM, young people from around the world will be arriving in Samoa. You are the host who will lead them into the heart of Samoa. Come on board, join us, and let us welcome the world with pride, warmth, and the spirit of unity. Our preparation for the Commonwealth Youth Forum and Commonwealth Women's Forum are not just about hosting events. They are about creating platforms where youth voices lead the way. From the Manaya Hapa Market, which celebrate youth and women's entrepreneurship, to the Torch of Change, campaign uniting young leaders against violence, every initiative embodies our belief that youth are the driving force of progress. To our youth and children, you are the heartbeat of our future, the bright spark of tomorrow. In your courage, curiosity, and dream lies the power to shape a better world. Never doubt that your voice matters. Your light leads the way for us all. You lead from today onwards. You are not just the leaders of tomorrow, you are the leaders of today. So stand tall, take your place, and together, let's build the Samoa we all dream of. So Hua Maiamanuia.
mai tawina la mo foi Pāpira fatal fatu mai mo whaafonga so tātou tunu le nei fwoi tūlau le aso, ma lor soifua ma lo fwoi fatou toi fi au matiu te o whianga iai. O si mai mai mo whaafonga, o le so onga leo tātou po kalame whaapitoa o whaingoina o oe ma lo. Whaamanatu ma whaamana malama o ili e fwoi. Niso mtafa yoi tū pito, ngā luenga fwoi ma o nanga, o lo whaatino e mtanga luenga whaapitonga tū ma oti alu tātou ma lo. A wafore no fasila fia se o tātou o tunu. O nei lava yaso ua mātou whaatasi e fwoi ma fionga te tai, mai le ofisa whamlanga inga lo tātou o tunu, whaamalo mtanga luenga le pān mia marka peneta, ia e talatala manino niso ngā luenga o lo whaatino le tātou o ofisa whamlanga inga, a wala vale no fasila fia se o tātou o tunu. Mo se fia o mātou whaatasi ai ma le so atu mau, o le fionga ia papalii Paul Akuoi ia o se tasi o taitai ia mo le ofisa o whamlanga ingalo tātou o tunu ia langolang sua fo'i le ngā luenga o lo whaatino e tātou ofisiri langolango o le fionga ia wala tu manu pese sia opo ia me se fo'i o le ofisa o whamlanga ingalo tātou o tunu
so atuai ma le fionga ia Maiava Jacob Pesamino ia stasi fo i o taitai ia mo le tātou Office of Malanga Inga a Samoa ia o loo whaatino na ngāruenga ia wā lava le malu puipuia tūlanga o tātou Malanga Inga ia i tutono so tātou tunu le vāwha whianga iai ia maisi fo ia tunu o le tātou ke lope ia so i fo manuia rua whionga le nei fo i tūlau le aso ma lor whātoa toa whāwhtai fo i moro rua whanua mai tātou te tala manino i fo i niso mtawha i o whaatino le tātou ofisa. Maro. Kaya manuia la so mal fonga po kalame na yo pesta. Maro si fo. Ako ko fai sa malom pa tayele ang le tua. Ya tato na lo silfa ni taya lo na lo fama. No na ngale. Ya o folo fo ima fatalo fatu fa fon ma mai tato to know. So stuff ke lope mo ma o mo ele nei fasa longa po nei po kalam ya ma lole fola mon wia ma lole tai ma lole fa to tutem fai fo nei yaso ya ma lo fo ile nga lue fa o matiu te o to fia yo lua wala wina fo ta to te sidi langi to bua tu sta to fisidi nei fo tu la le aso la u fionga mai yava ya ile tulanga wa tasi nei o ngā ruenga tā ua lo whaatino le tātou Office of Malanga Inga. Ia mō i lātou fo i e malanga mai te tono so tātou tunu. Tangata nu o sā mōlo au mauma le nofo fo i isia tunu o le lalolangi. O loo fia malanga mai te tono so tātou tunu. Ia ai whaonga aitus fo lau New Zealand, po tus fo lau Australia, Amerika. Whai on tala manino lau fionga le alea ia inga ia o le afo i le whaamamla maino tūlanga o au lape ia mō le whaonga ino tusfo lau mai isia tunu e whaimalanga mai nei o tātou tangata nuolo o au mau ia tunu mo si e fia whaamanu mo. Aftai mo le whaafsiri pesta mātungo fia whaafsiri mai au foi on na tali manino ina ia whai on na so sani fo i le maru la tunu. Ia e ngate tātou tunu nei sa monde ia mis foi o tātou ainga o loo alala ma papa au foi atu mau. Ile tūlanga leo a peo nei whaafsiri e pesta ta ua tere whaafsiri o ngai mai tawina lama foi le ofisa i niso taimi. E ila tau o loo alala ma papa au foi atu mau. O loo latou mia ia tuis folau po whaapuina o foreign passports tuis folau mai isia tunu o New Zealand Australia, ia Amerika, ia mai sa tu. Ai ila tu ia sa whanau ma whiola mo i nei tatatu sa whanau mai sa mo nei. Ia ua malanga i whafo ma mauai. Ia mauai la tu tus whalau. Ia tunu ia. E tele la na ia ile tūlanga na a toi fia fo i mai ta whao peo mai fo i nofu nei sa moa i stadiu. Ia e ma fo tangata pio o sa moa. Koe fo elu a tunu te aluai. Ule au ile le tulanga e tauna iai. Ia ma le whainga masangi la vol Samoa ai peita iani. Ia e awan wha manino nei vaenga ia. Nei wala ia tulanga e tau na silfia ili. Ia maru fruta tutunu. Whai e te malanga mai i lotus flau mai Australia, New Zealand, po Amerika. Po sisi lava tunu lo e au mau wai ma vei oe tangata sitsen. E lava ia whainga ma ia inga whatula fono. Tau wai on na ausia le tangata malanga. Ia futua whaile ona mātou whaatangaina. Ia me momo. Whai le te malanga mai o oil Samoa na e ola mai whanau bia e malanga mai satu se passport se satu. E tau ona iai ia tulanga foile le iai sau ele stamp e tau o le exemption stamp. O le stamp na e whai ona tu whaatula whanoina i tonu tus whalau le wa e malanga ai. Po le foreign passport le te whai malanga ai. Ni whai ona alo ia o e fo tangata Samoa. Lango ringa e recognize ai o e sikseng Samoa. Ta whai i le stamp na. O le stamp folina. E mawhai ona whaatanga i ona e malanga mai Samoa i le one-way ticket. Lango ringa. E le taututongi ai so return ticket. Aba a le i le stamp na. Ia e maumia le airline e tau ona tutongi le return ticket to e fo ia tua i le tununa e te au mawai. Lor tau wala na. Ia o le tulanga lava e tauna iai.
ia a faila te malanga mai le te malanga mai tu folau ile i so stamina ia e matu te tweetinga lava o se fine o stanga te le te anga i mai te fau sa lo winga e matu te tu ia ile stamina o le iba waso e ma fai ona e no funi sa mo ia ma mo ele no e te anga i te office tau sanga so stamina le exemption stamp fai na matu o me lo tu folau pa o ia tumla tu yuta fauna pero tulanga na ia ona ivanga na ole fo Italia tu ai fa sili pesta ia il tulanga le bombia o tangata lo malanga mai itu flower sisa tu al sa mo e malanga mai e tauna yeso na sta ni fe ona ma lo sa no lo fionga mai ava pal ipe se va ngati fifa popoile tato sili da volia fa mo tai pesta ele fa mo fi na la volturanga le a failo e un se tu flower se tu ia mali ole a Twitter o le tangata no na tunu pe ana tau tala tu me ya na livres fu waso la fa tanga te no foi tono mato tono e portato no fo se vanga na ia o granta tu pe tu na tu le stamp le exempt mai all the entry requirements ia po mana mianga mai ona e no fo tu sa lo tono le tunu ia le tong tatele na le onus futala en fayona e tala out to officer e fatula ia lo tu si fola New Zealand fata se ma lo tu si fola Samoa sa ia pa pe o expire ia polo pe pa fa no Samoa fo ia ona fatino le tu langa le ia lo ia o le dual citizen po o e o mo ia tangata no tu no lu ia maleto e fatula fono nai foi la no foi le fas fuas ala e no fotos sa lo to la voi le umite fia la lampa pa au tono se tatu tunu famor mole papali a fa pe fea la tone le e sit sen sa mo sit sen sila wat lo ta o foi male fianga ya ba yava ai malanga mai sa mo fa ngal passport sa mo e lo passport ni sila em feona tatar menino lale ese sengala le fa mo ele ai se a fianga tele tu sol tu folau Samoa a fai le ise exemption stamp tu tono lo tu folau New Zealand po Australia ala ye lo tu folau Samoa i en van fa ngale tu folau Samoa te u fale mai ai ele fatula fono ina foila ele ise tapula ai vas fulwaso wale te sa wa lo tu folau Samoa lai vale ni ona no foile ni ia a fa ngalo tu folau New Zealand to e ang malanga se toi mona tunu ia pe fa ile te anga New Zealand o ile tau na mia service la fatu ene ava no lo fionga papali fa mo mole ta ua yo le au nanga ne man ta fa yoi al tato office of mlanga inga elena tia foi tu langa tato tua o fa va malo ia le ngato le wafu i fa va malo i mata utu ia o malai va lele fangali ia malai va lele faleolo ia o vaenga umane yo o nga du e mata tu al tato office of mlanga inga em fem tala manino e la ufionga o le ta uole o le mta fa yoi man nga luenga tau ave al tato office of mlanga inga o lo fatino i ia o nanga mo pui ngol tato tua o fa va malo fa mo ta o yo le fa sili le sa o fu mo sili fia na tunu ia mo sili fia la va ia no office of mlanga ina e la vala na tu la fonu tu pito tu la fonu le u fa le mai tangata lua felus full no to le Immigration Act ia o lalo tu la fonu le o ia mai tu la mai tau ona mulmuli ta ia e so tangata e u fa le ma fai malanga mai tono Samoa e malanga mai lunga o le vasa e tawala mai vaa ia o le lele mai fo i fa ngai na tato valele o le tulanga la ia le mato pitola au ia o le officer fia ngai tonu la va male ilo i longo o pepa malanga ia mamafu anga e la ia na tau na whaatanga
no falesa ngata I Samoa mo le whawhaingo whiaina o le mtawhai yoi o lo mātou whiangai nei o le va'ava'aia le lei ma le mataituina le pe e te tau ona ulu falesa tangata tono le atunu ia pe le ai fo ia ai pe mwhai fo ona malanga e se atu tangata I o tātou tua o I whawa malo ia pe le ai fo I lunga la lea mātou te mataituina whataita ingo tangata mai nisi atu nua le Samoa mātou te mataituina le lei I tūlanga foi lea ina ia malu lalo tāo le pui ngō tātou tua o I whawa malo le uingo lea tala leo toi nā marelai na nei vai tau I te leo mau whawhitau ia ma soli ngā tūla whono whawa malo po transnational crimes o leo a mata o nā ngai mai I tātou region ia po tātou pito whal Pacific le tūlangi lea la e mātou te wawa aia le ai ina ia oni sao mai to I ngā tangata ia e ono tupo e se whalawe matuia ia fia ni terrorist ia fia ni tangata lo ia ni sori ngā tūla whono matuia ia mata tuina I fo'i ia sori ngā tūla whono ia patino la vai le vawa inga le tatou ofisa pe o le human trafficking and people smuggling o le whiwhataua ingo tangata whasau tūla whono ia po le tamo whai fo I te uru whale mai Samoa e whaongai nai ni tusi malanga tau whasese ia pe te whaongai nai fo I se identity o se tangata so o teibi umala e whi malanga I lea tu nuu po tangata fo I asi ta whaomai ia e mua o tau mai counter sa tatou ofisa lo ngā lulue ia li imata mai tae ofisa ia o lo mato ngā lulue lava fo I ma mul ta ia le manu lau tia al komisio ngā luenga o le service with a smile ia po le whaatalofa ma le lau whongawhiawhia ia atou tau no mai fo le mo tau sila to le lau whongawhiawhia o li imata mai tae ofisa ia ele ngata na lau whongawhiawhia ia la fo I mata I tu uma ia whenga yo ia inga taimile whai le kile ina le wha e mwhai o uma ona whai a o onga e tala whenga I molo whai ngā wenga mwhai ona I loa le tangata o lae ngā te tamu whai au maini whala au whasaina o I loa yanga reactions e whai ngoina le ofisa tūlanga leo le profiling e po le mata I tū ina le leo tangata ina ia mwhai na mauti no ia o lo o malu pui o tātou tunu o mai reo no whale mai tangata e whain sori ngā tūla whono matu ia ai ono a fia ele atunu o iwan pui ngalo tele te whaupopo atu le tūlanga lea o le isi vaenga mata I tū o le tātou ofisa o le whaongai no tusi wholau le nāmare laina I te leo o atunu e se solo o to wa mai ia ma le alu fo I lunga o numero o sori ngā tūla whono e whaongai identity se o le whaingo inga nei o le identity theft po whaongai na whaongaoi le isi tangata ia o le tusi wholau o le identity o le isi tangata ia e uru whale whaasau tūla whanua I sia tunu ia pe o tūlanga umana tā ua te leili pito la aulo o whaatino ina tātou office ia ai ele mawhai ona whaatino tō tasi tātou office nei mta whai oi o ngā ruenga leo pui ngā tua I whawao mano e ngā lua whaatasi e ta le tātou office ia mana paanga tō tino e pe o le officer o le tiute ia o le biosecurity po o le atolo o matatuina ia whaamai o ngonga no a fia I tātou se o manga ia a pia fo ia le vaenga le Port Health
ia po tanga venga so forma lolo ina ia i lava la ia awala mfai ona mato fisota mai matua vavala lata mato so tanga malvanga le ia li tulanga foi le ai set passe se ono masalo mi luma i temile e fai le sia ki el tatu officer ia ana mato fa ilo foi le tu ile vai ngal tiute mal pa security ia wa foi la to no officer ka ol temi fati no foi la to pitola aule se soi no ato malanga matulanga mfapena e pio se tau tal tuna le pitola auro fianga i tatu officer ia wala vale mautino ia ro puia ma tia le sanga le mo se tatu otunu ia tau wala tui au nanga tua o fa malo sau no pali lau fianga mai ava wani lu itau ia lo fianga i pe mal tatu au fai ngā luenga i teimi e ngā lulu i taunu mai ia po le tu vae se atu tātou va lele ia me se fo tātou va lalo fa mo te manatu e nano fa te fa fonga pia tu lava i tali pari i disi fui vai ngo pipuinga e li tali atu fa silia e o le si vai nga le le ia le te fai e fa marino ia ile ngalwenga le pipuinga ma tau o ngalwenga o le pipuinga e fai fa tasi nga venga e nga to official je fai nga venga i tonu i tato policy ai o le lautele fu stato tu o le nga venga fai tele ava fo ia fa te inga le tau watu o tato wafu ia fa va malo ia ki ia tato va ia e si va ai tele ni tato bilo fu i tato tu ia ai o le manatu le tau watu i le puipuinga lava nga venga fai fa tasi ava foi ola ia malu li fai pule lo tu ia fioanga o la tu foi na fai ona a tu tanga i le puipuingo tatu atu lo tele ava foi ia ni va foi le te ua wa fea ni si wa fioanga ai le i fai ona lo ina mai le tatu office o nana le ia le tu langa na fa tu si tu ala o nga benga fai tele le tatu va mai se tu ia va mai se tu ia poni va foi va fai la o va foi le tam salu ia lo foi ona foi le fa tu la fuluina le afio tatu tu ia lo o no tatu office foi ona ripoti mai ai o le ngabenga la nai e tau o le tatu ngal bu fatas ia ia longo ia tatu tu ia mas foi ia tatu office ia ia foi ona mal mo pipuia tatu la tatu tu wa le lo po se a wala na o fi mai ni si o wa nga fa nga fa so tu la fon ia le te tam fai ni fa pe ona fai tia ia o se te fa po tu na le si ne ai te foi mai le si po de ta o i lu tau o lo fi ngai mo le ta tu fe nga ben ia o le mo e fe no fa fa o lu tau wala ia o ta tu wa foi o fe nga ben o le tu langa le o le manu tu ia ni su taimi e a foi e vatua le fotuanga te taimi i me tau ona la tau faile le ia le tangata malanga e ausia e fai ona a fai mo fie fa tinu ngalbe ia ai mai tawina i taimi e ngai to foi e malu tu ia e lo fai ona ato me fai ona fa mani nai ta tu la fon so o le lu tau mo molana ia o le me le tau fai va tu pe le tu ala lo le me tau fai ia ai maua lava i ani sina tu ia e ke furinga mai e lo fe ona la tu sta ia vai ngo tu la fondo pe ona pa tu e tu la lo fisa ia o lu tauna ia tam fai lava sta tu au finga benga ia e na ia fa pe ona taliman o ngo ta tu tu ai taua lava ta tu ngal be fatasi a fai lava tu si le fia o le vai ngo tu la fondo le lo fe ona fa mariina i tu langa o lo finga bla ia tauna tam fai lava ia fai ona fa mariina ai te li anga ia tu fa ta lu finga bla o vion pestalo ia foi nei vai ia e atu ia le manu tu ia ma te tele atu la finga benga o no disio vai na fa te tai ia o ia nei se tu sta fi tangata e le foi no te no fa tanga ina ona ai malanga isi atu mla tu
ia o le nava e le ise malosi a le tatu o whenga venga. Fa wau whenga balang. Pea whai ua mai se me ta ofi mai o le tatu official e court. Ia po le official lo i sidi. Mai la se tusi ta ofi. Ia, me manino ai le whainu matutu ua le tangata e arurosa na whenga balang. Pea whai ua mai se tusi ta ofi whatu la fono ma le court. Ia ma le official AG. Ia e leila se malu si anga le whinga venga. E whai atu ia te oe. Ia, e la whaatanga o e te hana. Le ai. Bulmulita i lava tatu au whinga venga i tu la fono. Ai o le lu tau le whenga i mātou pe ona tau. Ia e mātua i whasea le manu le tinu i se mātou au whinga venga. Ia ai o mea manino la. O le ai whaatino le ngā venga a tatu au whinga venga. E tu se fo i maulape tu la fono. Ia ma le vaenga i tau na bulmulita i. Ia ma le mea ngata ma i le maa nosi le au whinga venga. Pe ona i lu tau na. Ia o nisi vaenga o le lu tau. Ia. O le tūlanga lau fo i lea o le taimi e maroro ai ia matoe anga ia tua i le ofisia e whaatino ngāwe ia ai o loo tam whai lawa e tātou pulenga ma le tātou o whenga ne ia whai o na whaatontonu fulau ma whaatino le ngāwe ne whai o na le lei le whaatino ma le tātou na ia manu pipia pea le tātou poros ia ma le whaalele le wafu ia ma vaenga umo le tātou ngāwe ia mese fo Fatino on tato nanga le malo tero stato tunu. Talia tu le ha pesta ai. Ya, malo sa no lo fiona mai ava fasta fo le wa tal manino tulanga tato uitau le fo manino. Ya o le tulanga la vo le fa malie ina vo io o nisio va en o nanga. Ya me se fo tulanga tato pe pa malanga le a fo ai fo io na ona tupu ia tulanga ni ia o nga fo i mole. Lui tauina ai ia ma whaamaro si awe fo lau whenga ruenga ia e mese fo i ole malu telo so tātou tunu ina ia manino o mai vaenga ne o lui tau ia matulanga e te tau ona au sia ia ma ato atoa ai pepa malanga ia o le i tuwa ai se atu pe malanga mai fo i tono so tātou tunu lau whionga pali o lea wata ue songa ia mai awa tūlanga o tātou TPO po tu stau fi foi e foi ona fa manino o le tu stau fi ala mafu anga ya fu ona tupu le tu langa o tu stau fi e le mfai ona fa wa fa nga malanga se o le malanga se atuma sa mo fa mo o me o tu stau fi po DPO se pe ona lo departure prohibition orders o polo inga ia fa msinonga e tau fi ai ia le tu ua se tanga to le tunu e ma fo anga fa te inga o lo o a fie la lo se so nga tu la fo no lo fa wa se case ia se o li fo ia le tongia na ia la to fa na o le maintenance ia o fo ia tu langal na e ulava vale a foi tu pa tato ia ai tangi loltina tongi tamatima tu langa fa pena ia no sau lole mal tu sile polo ingale from sino ia e matuare ia se malo si anga fa na eto e se iva na ia o e to ia nga i from sino ia fai se fitu na inga a fai pe no to fai atu a fai o le tūlanga o le tauwhinga o le tongi o tamati. E tawana e fai se whiutanga inga ma whamsinonga. Ia, ma fai tongi lau outstanding le lai ai. Ia, ona toi tusi mai le whamsinonga e ala le me ka o le discharge order. E le ma fai ona e sau tongi alau payment. Ona e sau le fai ngutu le pe fai ngutu mai le office o lau umo na fai. Ia le process ia la uma sandu mai ia mtanga ben tu ina mai na ia le discharge order le court o famisinon ia fa tu am fai fole na matu afisa ina lo no malungo le disio o tangata nei wai o le taimi la vai mawe le officiale ne polo inga ona matu tu o lo so fa ton details o malavala lo tu sfola mutu longa pena yo miana tu ton tianga e tu lola te mi te lo tu te alu ai ya
scan to lo fa nga lo tu sa on fiti lo le lungo le alert o le fa ai lo fo ile ta uma ya tanga tale o le il tu si le fai no al se male tu la lo ala yo ma tu la fono po tu la fono le u fo me tanga e lua ia vai mai ta wala mai me ta tu staff o DPO o le officer pharmacy no saini se pharmacy no o se restala ia male officer lo isi i tu langa fo i pharmacy no i so nga tu la fon ia vai la na o mai il tus ta office tanga tamara se tu mala tu se va na fo la o uma ona fati no ia tu langa masani a pe o mai a mai fai unga o solfo ia e te anga fo la i le affair official lo isi tu si mai no la to fo to mai ni le discharge order la vale o le ta u yo tu langa le ngai e ina isi tanga o uma na fai le fiu tanga ina o na fai lo le yo le o fate te ingo se kala fu se bank fai lo le bank na o uma na se tu ta tumta ale yo ol pe pale tai o le court inform mai il mato officer why then fai una lo sa ol bank il tato officer ta lo vom to fo itai isa o le discharge order le vai ma ko releasing le tu staff people DPO se vanga o mato sighting le discharge order e se tangat o tato tu staff ila le au fiai faleolo fangali ia so se o tato system fo ile o fanga ia e kongeti umala vai le wafu fangali fautuanga ia vatu malfalo al po ia mal stato tu faila vai te tausi fia o le ni yo afia nga fa tu la fon mo se fe male mal pui fo yo o ta penanga vai le tau mo fiel te pena ina malang nga e tu pe officer siaki po ye lo ngo o vai nga i taufi nga o tele le na line tele tangata ia tutua ia monta pena le faifa ma vaenga ia ele final le pensa no imaya ma tu le usa ia tu tato ofenga duan toi a fia ele ofenga duan ia ele se matou me fai si ole o fatino matou pitola ia tu sai malo tu la fono ia me se polo ina no officer from sinoma fa pe foi officer lo isi malo sa no pali ma ia volta si o vaenga nei tau fo mo se fie so tato tu no tu fola voi o fale nga ina ia le yo o ya so e mai ai na nga ia po tato tu fola voi e tu langa foi e alu le lo ia le mai a foi o lato wa nga fai ona sa no la fio nga le toi tala manino ia tu langa le inga ma i tūlanga pe atu tupu ia vaenga whaapea wha mole. Whaftai, mot whafsili. Tā ua teli. Tūlanga lea wae peo leis fo ina vaenga e fia ia i lātou ma tele fo ia ringa alwenga e tau whai. E mara tupe anu. Ia, o le mea lea fo ile le wata pena lo whinga mlang. Wa e saungi te alu mai vale. Ala e te sisila tu lo tusfula. Ia, wa iei nei whale tomu. Ia tus follow la li umano na nga ri expire la e very tus follow a pe tai wa ina ia fianga me po fia le tu lang fo le wa tau le manino le ata mo su tus follow ia o ma tu ai fale ton wa ia po wa no foi mo tu ile wa lo tus ile wa lo se tu no ia ma tele fo le fianga le pai o pe tus follow po le la pe pa le pito ilu ma nei va ngala na e ona le fai ona fa tau ui nei fingam la Tau fie tangata. Aja. Ilo fai ona bit ia le standard o tus folau e fai ona whaatanga ina. E sopo ia i risi e tunu whatua oi. Ia pole international standard to meo tus folau. E taula na whaamani ina. Whatua whaino matu alau ninga tangata e malanga isi. So le tulanga na.
so e tau lava ona ho atu le ofisa sai dia tu le ofisa so ia ma fa sili atu e fai ona fa tanga o e te fai malanga I lotus flow na ua ye fa le to ia e fo lisi vai e fo just for la vole le wata tu la fo ia at least 6 months le vedi di lotus flow fai ona fa ona lotus flow a fa pe la lo mai malion no masina ia le nga lotus flow ia longa winga le fai to fa ona lotus flow na e te malanga ia una te un to fa fo apply fai se tu flow fo ia futa fai on fa go lo finga malanga ai ile tulanga pe ona ta ua ile tus flow le lo tus flow dali expire ia e ta ua io le mele ande e ta una pui ta to o le ngata o le lo tus flow ia po wanga ia fo tus flow ia lele I umono naonga e ta lava ona fa ho ile official leo ia le reporting fa ilo ia ile tulanga ia ile a fo ile tus flow le lo langa o lisi vana vai nga afa pe te wa e anga ia tu e fa fo so tus flow pe apply se tus la fo ala wole I lo tus flow I mai alo na ia e le tatu fi e tu tong ia fa ta fa ilo na tu ina tu tus flow lo winga fa ye go se la tau tus flow le ia tatu tangata matua se lauta ia tameti lai ti lalo mai male se fu ono tau sa ia a faila le lo expire e lo nga la ta por fina lo se lau lo nga fa se lau tau no tong yele e tangata le wole lo no tus flow ale I mai ale ha ia por le lo se lau fo tam titi lalo mai masu no tau sa tau na to ai ole vai nga la no bia e tau na mai le report le fai loa mai ai le mafu anga wale loa tus flow ia po femme o ia le tu langa tus flow o vanga na ia fai na mai tonu ia malu tus flow ia pe pa fa nau mare lua ta passport ia foto fai le na matu te fa tanga le te vato so tus flow e bi place tus flow le wale lo pe tu langa na ile a foi tus flow e lo ia por tali tu na ile papsi lo fio ia ma lo sa no e lo fionga mai ava la fatu le ava no e lo fionga pali pe si va nga te fi sa no ia ia fa popo vo ile fionga ia mai ava e fa mai ina ta to por kalam ma lo fa tai pesta tai tele mo le no ia so ma no mo fionga mai ava ia si tau ta mala mana I vala ia wa fo si fia mane no fo manino si tato atunu o nanga tato ofisa ia o na no toi fa popola vai turanga leo tus folau leilo tu sala val tus folau leilo mal tus folau fa lenga ina yan so no mai ava te lo isi o mai o osi o mai ni so fa na fa nga me marcas ia fo no tanga te no le tusi ia pe o ma sai fo a tu pula tu langa le lo tus folau ia e toi fai ato ala tau sana ona e te le anga ina lo official lo mai se fa mo anga ono le ia o le tus folau le o le anga paula le mea ia mai fa tasi tonu tau sana ia a mai ma le tusi le o le anga mo le si le fiel office ia ma mai fo le tusi na e fa le anga ina lo office ma o le tau to fa anga ina mo se fa ma anga ina no to fa popo le si menetas langa o ye futanga tau o fa yel tu langa le ai o lo mata tu le fo yel tato office a fai o e tara au meni o le lolo tus fola mai o tus fola o le lolo fa e tau ona me se report e fa mauni ai ia e la tangata o le lolo tus fola le lai vale tau lo fa le tau sanga vatu le tus fola a te usu ele si akol lo matua toi ma wali tu si le ona no folola ile mo toi fa nga tu si le na toi fa nga malanga e fa tu ina le tu no o te me iso ile si tu si fo o to metti ana fa le nga ina tu si na sa fa mo mo
mai le tauga toe whaongaina moni au whemalanga whai e toe mau ia whafoi mai pele le ofisa e whaleangaina e pete tango i tipi le pito foi le ai au te whaongaina te toe malanga anga le taimi nei koe ti tia mai anga luenga lai whaatino tatou ofisa e link ia tusfolau ia ma le tatou system nei i le tua oi whawa malo ni te ua e mao atu ma le tusil na ai scan a tua la ua pia mai lunga ua reported lost o ua whailoa mai ua leilo ia ona le mtaifole na e toe malanga o isi e ala ona nau tulang whapeo la saide visa i tonu whamarulu atu e te tau ona e whailoa mai le ofisa e alu e avele utu si faulo to isu atu e validate e tu tonu ia le numero faulo e tonu lo visa nusila e pol visa Australia ia ai le faina le visa America wan fa ia ona attach e tu si le pi le visa ia on fa nga pele ai no to fa na tu na tatu tunu a fa ia o e reportia mero tu so la tu tonu le lo ma ua toe tu inatu le siu tu sifo le tauna i toe whaongaina tu sina tu sarapit toe maua muli whautua ina la val whaafo i mai lo ofisa mo whaale aongaina whaongatu ia le nei awa noa o maua e toe mo toe le ngang whaftai tele a tai mo le langa i nei fo i po kalami tāua e le lei lava le nofu sila fia se tātou atunu ia tu langa o lo ia whanga i ingo ngā ruenga, ia mtawha i o lo whatino i nei tātou ofisa, ia, e au ngō fie fo i nisi fo i taimi o lumana, ia, e whaasoa ma whaeloa atu le malo le tunu. Ia nisi fo i tūlanga i te tau ono lātou siri fia. Ia, ina i whaafai ngō fia i lava, o le nau ta i ngā ia, malman nau tia le au nang. Ia whawhaingo fie le whingai i ingo mai tātou tangata. Ia ai tau lava ona iai fo i male lang sua le atunu. Ina ia mauti noa. Ia olo o whamali e ina fo ia alo le tū lafon. Ia mwhai ona whaatino tātou ngā ruenga. Ia mtu tu inatu leo au nanga i pitu siri ona le lei. Ia mole ia male malu su tātou atunu. Ia male o ngang whaaloalo a whtai. Ia mai awa pe isi vaenga te fia whaopopo iai sau noanga pali ia ma whamai atua ma tātou po kalami whamanmori. Aftai te lole ua tele na sau no atu ia pali i whai watu le ma po kalami le nei vaenga o le tai au. Ai nona i vaenga ia tue whaopopo tuai mo le nofu si fio tātou tunu. Ua mai tawina ia tātou arrival cards ma tātou departure cards. So mea vole lua tuai atu tatu watumu on marawa lele. Ia nga whaatumu wala i lea le atu on whaatumu uma ia whaafisiri lunga tātou kātsa. Mai se departure card lea tātou, ia pule arrival card foi. Tā ua i ofisiri lei lunga tātou, pepana lea on tātou arrival pole departure card. E tā ofisiri lana mnau mia e tau ona mai e ia whamtalanga. E ao ngā mo si tātou atinu. Ia e ao ngā mo le vanga le tourism. E au ngā mō whamau ngā tātou vaianga no le stats, ia, au ngā fui mo mātou ofisa, tā ua nā. So, o whaafisiri la lo i lunga tātou kāts, ia, haman mole, se, la i leuna whaasa mō man whaapeutania. Ia, e mawhai ona e tamwhai e tabi lei, ia mamauti noa, ia e sangi a lawa umana e whai taulanga i eile whaupunga i lalo o lawa i pito i lalo le kāt. O lo i eile declaration, ia pole tautunga. E whailo mai e lewa moni ma wha maoni uma wha maunga lewa e tu ina mai tonu o le peparea. O le tāua na, ia e watu e se tu o lalo wha moni e tāua le wha atumu lei ma mauti noa e sao ma wha maunga. E te le i saingia lalo le, pito i lalo le kāti, ia ma tu ina mai le tātou ofisa. Pai be muli e tu e watu i se tu o lalo, wha muli. E mai tawina lama tātou tunu e maua me vole last minute. Ia mai tau ina foi le tumu mala vale. Ia ai level au mai lava le airline wa tau na ngai tonu. Ia ai fa tari lava se ilonga wa la talata le te meru vale. Fa ko atu ma timina tas. Ai pita. Ia e ona ave ma mea foi le tuai le vale.
e ona o le tulaga fole ua atu ma le teimetasi ia ua tumutumu ai lo lai o le tula i e tatou tipati matua ai i le process le tatou ofegavega o nisi na hui tau lo feagai pea ma tatou ofegavega ae fautuaina faamalua le malu tatou tu ia ma ia a faapeu ua falaau loa le airline e tauna agai tu ia ave lona faamavae tatou aiga ma ua ia ae agai atu loa e faatino le galuega o tatou ofisa o lo faatali mai ia ponai vaega na le ua toe mantua atu o feoga pesta ia ai o le agaga na e augana tatou galu faatasi lo iai ia le airline custom quarantine falemai immigration latou uma lava o loo galulue i malava alele maisi foʻi le uafu ia o latou uma foʻi na loo galulue ina ia malu puipui e so tatou tu i le ulufafo ma le ufale mai o tagata ia o se toe faapoko atu na ia toe mo le atu le aga faafetai ia le ua masauno atu palii ia ma faaiʻu atu tatou pokalame ia o le agaga foʻi na e tasi faafetai lava i le avanoa tuuina mai ia ae fifia la foʻi toe savalivali mai iai nisi vaega e toe fia ia i le logologo puili pe o se tatou tunuu ia ua lava ia tulaga le aunaga le tatou ofisa femalaga ia ma le agaga faafetai Balo faafetai foʻi lau fionga palii po la koi ia me se foʻi lau fionga mai iava Jacob pe Simino ia mo le faavanoina o lua taimi tatou te talatala noa ai foʻi ia ma faamanino atili au iliili nisi o matafai o i tupito ia o loo faatino le tatou auaunaga o ofisa famalagaiga Samoa ia auā lava le nofasiafia se o tatou atunuu o le taulugana tatou pokalame faapitoa i lenei foʻi vaiaso ia o le a maua se isi faaupopoga o lenei lau pokalame i nisi foʻi auaunaga tupito lo faatino e nisi o matagaluega faapitoga tumaote le tatou malo ia i vaiaso i luma ae mo le taimi nei manuia tele ia fuafuaga ae maise foʻi ia o faasausauga se o tatou atunuu soifua
ua alofa mai mo taua no nei tino ua mai mai me mano I fui o se vere a upele I alofa mai no nei tino ua mai mai me mano I fui
Fatalo fatu le tātua tunu o le nei fo e ia woli o le haso, le fiafi fo o le haso tofi le nei tātua tunu i Samoa. Ia, le ua toe se fulma 2 minute ia te toe, ia ona whamai a fo le tātua tautua le so, le sa sila mai mo foi. Ia ma whaafonga inisio, vaenga pito e sili o na tā o le tātua tulanga o whemalanga inga i le vau, e vao malo e mesi sio tātua tunu i e tulanga o puipuinga e mesi lewa le whaonga ino tātua tusi folau i tu e tau ona mālamana mai le tātua tunu i e fsoswani foi ofiso konsula tātua tunu i ro i atunu i fafo i atunu o lo whapeo no tō au mawai i e whawhaingo fi e tulanga i e at least o le ui e se mālamana maanga i e pokalame pe ona sa e whaafafonga i e fo e sila ia el fata we no wala aso ni fe lo le tele o me ia vai as para las fata se vai aso ni ele ngater vai aso tu planta le volta to no fa pena fo no o leta di malo tanto le si singa ia fe do tusi o malo au fatasi o le union malo au fatasi le lo tanto no ia me se foi fa pitoa ma di falato ia le si singa le mate tuina wa e ilo no so tanga ma tulanga foi le o le fontanga o mata upo e fa ofia tu fontanga malo o le tau pulenga le usuia mai tātou tunu e va vai la vala to va nge sa fa tu pem so swani mai ela to malo o fata si i swingo me o wala fo i pui pui nga te e tu swingo ngol tau e lave inam pui pui ia tunu o e me se lave tu moto Pasifika ia manisi o tunu o langi fo ilele o loa a fia tele mala fa na tu ta tula e le mafai ona mo ia ai le o fa tu su salia la ia fia te tele ia na o to si sila la vai dungo penta fa ilang ia le a fia te tele ro ia na tu ia fa tu su mai ata to ia lo longa e o tulango tsunami le a o matua fa ia fa te ia ta to mo no fota ia o lo fo un fa ma lama por kalame nei e vaengo o whana puputunga wha inga lue whapa anga malta tau malo e pe o le Adra Samoa e whia lava whaata ita inga o porkalame fo ilele e tape nanga mo le tula e mai o se tsunami po se ngalu loro i o whea lava se vaenga o le tātua tunu i ne i polu sa vai manono ma apolima i o tape natu lava i e tulanga i whapea maalama lama tātua tangata le ngai yo inga le mele a me se lava fo inga lu fata si malvaenga o le kuruse mumu fa pefeo na o le ale fe so ni mo mo e fetala fe unga le mari tu ai nga a fianga le woyele tangata le malisi tangata fa pena o le la ta pena ita to o le o mai la fe la tu si le sa si tu ai lo manu inicio mo tali ngalu mo me vaenga fa pena le sa fa tu pe mai fo le e malo fa tasi vaenga fa pena ia maltala ino lato officiale i tuana i mato le talato le officiale fui mu tuana i mato nei vaenga taua le i tuana i mato le meni malaita alu fui le tua to le o le gym 1 e o nalo take over ato le UN ia vaenga na ia e te lera o le security fo ila o pui ngā tamai e matua whai asi maa walunga tele e ese mai pui ngā tātou e o le la e mua me i tu fo i tātou lunga pui ngā mo turang whapea a fo la iei le e le fontanga le la whai mei a tātou o ia e whai la si mawa e ona o lea fia mai le tupo le mano Peritania ia o te le o i loa lei e le tu ai ngā mawalunga le tāpe nanga le la iai o leila le tu lai lima e whai e le whelo inga malau tu stala o lai whaatau te ia le sauninga te minei o le tatala alo e ina o le so tanga foula le ala tu le wo mana fausia o le lato whale le i tuana i mato o nei le lima e whai lo le whelo inga malau tu stala e mo nisi o vaenga sininge e fo ia malo o fatas e nisi o porkalame ma fuafanga fo ilele anga i mai i le Pasifika
ia vaenga taua la ia le asisiga lei nei e toi tuva'a le aso ataea masalo o le afiafiana nei fai se latou tina alo a fa'apitua ma le tatou malo ma le taʻitaʻi o le atunuu ia o te lo fo'i e auai le afioga le aomamalu le malo o nei vaenga la ma mena lo tupu le tatou atunuu lenei vaiaso o lo'o fepisia'i ai lava a tau mawhai o le tūlanga tau whaafaigatā te mine ia tatou o le tau whaavanoa ina o le avanoa fo le lunga o le ana tele mantua e le mwhenta fia e le whemalanga e o tātou tunu i e le whetana loa e o tātou tunu fo ile le i ngā ruenga ia mai se la fo ila o le a ea onga ia e tau whaavanga vanga nina i avanoa lunga le ana tele pe hao an whea fioa i whainga malanga lea e le whaingo fia sori e le whaingo fia mo manu le malo o le mea la e ono tūlai mai ai e fautu ai nei lava pito e sili o na tāwela le tūlanga le o whaamtala tu o le matala ma le whautauto o tātou tangata e le whaafoino tā vale e maise lava ia le usila fia foi le whaamanato tu pepe a pe te fia mai sa moama e whaafoino sta vale whaaptomo tātou e malang mai whaafu nei me to tia e nei ia awala e lungo tula fono tātou le awala e whaafengo fia ne si le fia une e polo kaina ne al tele e mai se lava lai manga wha ia mal manga tolu ia whaamanato tu pea ia e tu sa tātou te lo whaapena fai ni usila tu sa tula fono ia tu sa po lai mumul mori mumu ai lo le te fia alu le tuanga vale a lai kilia e mwhai ana e alu a free turn no tuanga vale e awene polo kale kiu le i tua o le foi fio mo le tuanga vale a lai e kilia lau anga e te alu le tuanga vale nai vaenga lai fa manato tu pea ia e mese lava o sa moa e ile mele ta o le e fa ngoi ni sil fa la foi fa la e na vai todo me ia na me ia no luma foi lele a le te alu tau sisilo sa o ele te main ia e te tu ava no mo tātou ni sa mo masani a lele fa e mo toa le moli ia wane o e aru ia pe fa pe atu lo lima foi lele mini ia afiane suane ia aru ai e iei teimi o le la ea feli tu tomatau o le ue aru le lein ona le leinga foi lele ona o ngā tutonu o la e sa au ne su e se ava no e te a feli tu tomatau e la le temi e sa wele ta avale o le leine pito mai ante oe le anga i mai tu give way mai ante oe o le mea la e masa ni le fa ai te le ufu oe yaisi ia eskeino le vai aso nek ina e lumo le Lucky Foot Town e te le anga e loa e nana give way mai al ta avale le e waturo e susuro e halu e te halu la i lumo le ta avale le give way ante oe ona e toe wa aila ia i leisi le wai le o loa mai la le le nei tala le tu atu de ki wel ta vale mo lo wa atu fa tadi se i ona i loa mai fo e matu mai la fa no na alu le ia pe wa e aru ia ki voi mai lista vale nei so atu i tua ona i vai nga ia le na tu poi fo ia fa fita ia le fa la ver vai aso ne wole masino la nei fa la ver tu pul verso ne fe pe on fo ia na vatu ta tu telefone le au nei ia le tūlanga fo ilele o le o tātou mela i o le o tāwa le hangata office whai mwhate te inga so o tala tua le mea le whai mwhate te inga o le matou van o le van o kometi van e si o ta male sa walui sa walu la e leisi sa pati lunga i malo lo le lei ea se fia fo malo lo leia nga i lunga i tiavi o saula e saulano o le matu te o mai malpasese o le taavale e se a lava ha e lunga i le alu le nga i lunga i tiavi e whearua e lalo nei taulanga ma a e le arua i lunga i tiavi o taofila ia ele masani ta fita i pel tele o ta vale wa masani le saulano saulano e o me la tanata me le miners le pamu pensini fele le miners au fa no moto wa le sita fi wa tu le lo le si ta mai ai al ta fele wa le masani wa vela ni ta fi
ia tele ala me o loe tupu o tele ta o le pases ia la to to alua e to to le to a mele o tupu ina ia to ale ma le se me no fa nga ina le kia fa nga kia le lua tasi ma ta filima sa o la na o le mai la no le vaia aru le man to e sa ro tu ta va le fa ina ia to ale le ia ma awal popoli awal fa polin ai va vele ma fo fa ma le ma ia ma le ngai o inga fai e sang le muel so fu ia nai lo le mele la si la fia wa o mir vai pensin e alu na to o inala e tele ina le mauto nuete no ta vale o nisio fa fo ina ia te no ta vale ia ma le lo po le ale ngai o inga fai i so on fa sa tele ala si le fia mo le ini ta fil ta vale e te tau na toa ia lo ta pena i me fa pe e a tu lai mai la yele ngai o inga fai saunga le muai ma awane tu lai me se fa fitau ai me se o fa polina le pases ia to a fo i ma o fa polina le ma fo fo le ngai o inga fai ma ni tu ta vale le ta fi mai sa mai lu ane la to la te de al te ai es ta to man tu vo ta to pe fa fo ile ta va ta tu la le lo i ma le o fo te te ia to i peta vale mo ia fu de ta tu te man o me ta un ta maunga ia ai ta wa tu lo so lo to so fu i ma so fu i ola nei van fa pe ia pe fe o le fa la len tu lai me ta tu mo te di sala fai i van fa pe te lo ta ofi o lo ma sa no mi en tanga nga leo ia o na inisio me fo e ta pe ne ta to se te le o mo fa fi ta o fo le tu le mai le te mane te mi pe alu ne to langa o e te what tu le fa le o le lo ma fo fo a te fo i mai o te we ita tu le to pe ta to se mo alto ia ma fa ma ona sai to ma ona sai we o fa pole o ratu ne sa wa sia sis fa le o lo velu o ve la le la o le tau tato ele ise timu o ma tu o mango fo le vau o le mena le fa tu ina tato ni tem ia o le tato tu no o le se sunu ina ni la pisi tu lo wa se tato ai o le se sunu ina la pisi fo ele a tala fa te ma fo ele ma fta mai ai no wa lu le o man tu no ma le fale ma tu mo o fine o man tu le fale le fa ta mo me o smooth ia wa lu le fa ta mo smooth nana e masani no fata wina smoothie e le taulo le mele le medium size fitu tala ma le lima tala ese flavor ia o ratu ra mai ai sa ule le tene ta o mai mai puelo e lusfu lima tala o aula wote o fat e fiel tau mai ia mai oi pula po fat sa tanga so no mai pole wa no fa a mai le smoothie ma sani len mai o ia te no le mela po na mela va koi o fa ele sa tala na fa ia to mai se me se le sai se la po le te si me foi mai ia langa la o le se mato i pula ti tinga le pula po ala wa va koi fa o le mela le e ti tauna e fi si mo mo tanga pe mana oi awa a mai nei la ele la val tu pe tanga to la lo me fai e aven mene mai le tu wa but ele fe tawide e se foi wingo tanga ta mala tu ese foi le soi fanga ma wingo tanga ta foi ya mo wa to ma non sa ya sa we mal me vale le fossi mai ya e o ne sa no nga fe tu vede al me usa na ya so ya ta tu talo mo fontanga mo ta ita el ta tu tu su ya el ta tu tu ya el fontanga lo fanga sa fanga solo ya inicio o mata o puta fa ofi mo te unga ya to ya la to wana ta tu fi oi fai tato mena ia le tato tunu tat o nga ruenga tato talo mo la tato tale so soani le tua ia tu mo pesa mo ia ele tu langa fide mo
ma fe alofani o tātou tangata i ole o toi mamau e fio mai le li i o la ele au ngau nei mau mea tātou te vevese lalo nei e umatu uma mea lo lang a tātou o fe ese a i whape nei mo tātou a inga i le ola e whaavau i e le ai ala se se alu ola e whaavau pe tu sa pola tātou whanau nongo iai ia a o mea lo langa nei tātou talo e manuia tātou te itai o le tātou atunu i e ino foa e lima se fulmanitasi ia olo ia le temile nei mai tu malo ia e tātou te soalau puleina se manuia e le ngata mo lo tātou foi vai teimi ia me se foi tātou walo i o tō walo ia mani whanau ia e mātou ia ele anga e lumanai wa o lātou ia le tau koleni atu ia le iai tai o le lumanai ia e whao wina sa moa ia ngai sa moa i le lifa i le tu wha kerisiano i o nai mo wale file muma mai e manuia mo tātou i fuafuanga umalam ia mai se anei te mo le toi te tusa le lano langi no tau so i fua maona mai ei o tau ia amata le generation le ato ono se fuanga i lunga io e ono se fu tau sanga anga i lunga lo tau ia o atu ia so i fua le ono se fu tau sanga anga i lunga i li mutua vala o le mele sa tau so i fua mai ei ma le temi le ne wai ele ma fuli ele lalo langi o le ta vilinga o matua sao lava o matua le ise me o to wa ngasu me uma matua ngasu ma me uma le nei temi ia ai o tātou wa ai ia tā pena o tātou ainga me pito silin tāua o eso ainga me pito silion tāua a maupopo a tātou te mā whanau maltinau le ainga o ia o le nā lava le me madui ai ia mea uma tu i mea o leo langa ia e wha maupopo lava tātou ainga ia ina ia au whanau se tūlanga manuia ia te manatu le nei aso ia wha te tele le malu le tātou tunu sa mawhata mai ia mai mofo ini se polkalame sa tu whaatasia ia e maua i pēle si le fia i vaenga e fia mānam na mai tātou tunu pule atu le whaatei tele ia mofo i se whaai unga o le vai aso peanga ia tu iei i te inga saunga le mole tua i lau tūso i fuama so tātou wola ia tātou mofo i se sa pati monu i tu e whangan so i fuanga whaaneanganga ia e mati ai ia le laasanga o le vai aso fau mantua tātou talo mo sango le mua sa moa ia ma malpui e pei tātou ia na whaamnianga malona alofa ia mai me se lawa i tūlanga i mala whaale natura ia ma le ofi me o le malosi o swing o le lorangi e ono a afia ai me se lawa i nai tātou tupulanga i alo ma whanau ia manuia fo i le ngai o le tausanga ese nei le pisi talo fo i mo tātou whanau a onga ia ina ia wa o omi fantasi la to fo por kalame o aonga ele te mi tasi e de tono nei masina maso o titi o tu mai de tono waso ia e fatino mai ele file mula le por kalame ai mai se la vai ele fanga luina le vai nga li mata mai tai fa ia onga e le lato fo ia fatai fa mania tu le tua ma fo ia te oi mal ainga ai me sel fa nau man via level 5 ngor vai aso ia te oi ia tu lang fa le tato fa nau ia o onga e fa wina man via man tu la e mo lo fontanga ia o kitopa e mai ia fa o mo lo nei vai ngam salbe fa i lo ni launga toki me fa pena ia mata ape fo ni te usanga lo no winga e fa solo tu te usanga nei na umi aso maro fo i mo fa na mo e mo nai fa ia o se tu langa le fo mo nai fa ia o ngai le fa ngalo ina na to fa inga binga fita le fo i mai ta wat ia o le aso tai au ia e fa ia to e sa ningo se tasi fo i o fa ia o ngai longa le ngato le lo moi avele ia e fa pena fo lo mo kolisio sa mo le sa mulmule ne ona malo lo mai le tamaya setu tamaya setu te tu lo lava ia le swafa mtai le maua ne te me ane wa fai te wina ise se o le o nanga ni aso ia wai loa ia ana tama whanau manuia ia tūlanga o ana foi tautua ma le whawhai lele ino le soifanga o ino i lato ia o tūla e me mautū le le ngā ruenga ia ana mata apusa o ina ia o nei vaenga na nei vai aso ni tele le tantu tunu a fa pe fo le te fo malanga mai sa mo fa tonu ina le tu fo o malava
i le manuia i whātau nuu ma le fia ia e meise ia le saunga le mu. Ia, pese le wha mai e tātou tautua le ni aso, tātou tau mawai ai whāsoifua ia mai e manuia au. Patalo fatu mo le atu lo faanga e leu se atau ofe ta alonga le mafta mai man vi e tele i oi male ainga